Ibintu bikomeje kuba bibi cyane, amahanga akomeza guhuruza ndetse yanatanga impuruza y'uko ibintu bigiye kuba bibi cyane. Igihugu cya Ukraine kimaze gufatwa mu mijyi yacyo yose, Belarus, Kiev ndetse n'iyindi yose. Uburusiya bukomeje kohereza intwaro za kirimbuzi ndetse n'imodoka z'intambara mu gihugu cya Ukraine, hagati na hagati imijyi yose imaze gufatwa. Ni mu gihe kandi igihugu cy'u Rwanda kimaze kugaragaza aho kibogamiye ku bijyanye n'amakimbirane ari muri iki gihugu cya Ukraine ndetse n'Uburusiya. U Rwanda rwifatanyije n'ibindi bihugu byose rubinyujije kuri ambasade yarwo mu mahanga, rwagaragaje aho rubogamiye nyine rushyigikira yuko Uburusiya bwahagarika ibitero rukomeje kugaba muri iki gihugu cya Ukraine. Ni mu gihe kandi umuperezida w'Ubufaransa Bwana Macron yagize ati isi yose iri mu kaga, ishobora guhura n'imperuka ndetse mu gihe gitunguranye cyane. Ni mu gihe kandi Amerika ikomeje gutangaza yuko hatagize igikorwa isi yose yajya mu kaga bitewe n'umugabo umwe gusa ukomeje gutitiza isi yose, ukomeje gucura umugambi mubi, intwaro kirimbuzi ndetse n'ubushotoranyi. Ni mu gihe kandi Vladimir Putin, perezida w'igihugu cy'Uburusiya, wewe ibyo atabikozwa cyane kuko gahunda yiwe yo gukomeza ibikorwa bya gisirikare mu gihugu cya Ukraine birakomeje ndetse n'intwaro aracyazisukayo, cyane yuko aherutse gutangaza ko agiye no gukoresha intwaro kirimbuzi ndetse n'ibisasu by'ubumara. Nk'uko abashakashatsi ku bijyanye n'ibikoresho bya gisirikare babitangaje, intwaro z'ubumara zishobora guteza akaga gakomeye isi yose hatagize igihinduka. Ni mu gihe ibi bisasu bya gisirikare bikozwe mu buryo bw'ubutare bwa nucleaire cyangwa se ubumara. Ni mu gihe kandi abahanga bakomeza kuvuga yuko ibi bisasu bya kirimbuzi ndetse n'ibisasu by'ubumara bifite uburemere bukarishye ndetse bunarenze ubwa bombe atomike yatewe Hiroshima na Nagasaki. Ni mu gihe kandi ibingibi bibaye, Vladimir Putin yamaze kwemeza yuko agiye gukoresha izi ntwaro z'ubumara mu rwego rwo guhashya Ukraine. Ni mu gihe rero Amerika ikomeje kuvuga yuko ikintu kigiye gukorwa ari ugushaka bukware uyu mugabo Vladimir Putin ukomeje gutitiza isi yose ndetse no kuyishyira mu kaga, cyane yuko bidahindutse ashobora no kuraswa. Ni mu gihe rero Perezida Vladimir Putin ntacyo arabivugaho, kandi nk'uko yatangaje yuko igipimo cyiwe cya mbere ari Zelensky wo muri Ukraine. Abaturage b'inzirakarengane bakomeje kuhaburira ubuzima, abandi bahunga, mu gihe ibikorwa remezo byinshi bimaze kwangizwa n'iyi ntambara. Nitwa JC, reka nkurarikire kureba izindi video zacu ahangaha no gukurikira ibindi biganiro byacu aha kuri MTV Mwarimu TV. Duhure mu kanya gakurikira mu bindi biganiro bitandukanye. Yewe nitwa JC. Kora subscribe, ukande like, ukande comment ndetse unakande share, uhereze n'abandi bamenye byinshi. Ibiganiro nakagaruka.